Ocol pantuna gelu tretan, owak owe kerbui petang, lentena peto lekor ebu. Awak cewek labu napang. Polana salah buru. Pak upak iling, iling asa korancih. Epak entar ngaliling, anak an penter ngaji. Pas poter introna. Sabelu nonton video Panika. Takok bedeh segik ta asarapan. Nyireng asarapan di minsanajen kalaben tapai. Kocor, Cendul. ayam bakar, sate, telur ceplok, telur dadar, tempe penyet, ben sageh. Carana Ajuel es degan. Sepertama, mele degan seraje makle bisa dedi empak gelas ben mile seta pate towah. Makle ding eso et taleak. Nggak sih kali. Tapi belum kejadian teh. Hah? Ketimpa. Apa? Tukunnya. Coba iya lu sedia lah. Terlalu empat deh. Kalau empat. Bending ekakan kenyal. Engak praben mantan anyar. hahaha. Aki-aki iya juga. Nomer 2. Mele es kristal. Makle segar enumnah. Karena manabi Eberik aing angak. maka bekal au be kolek. Nomer telok. Siap agi aing guleh. Makle manis. Akadi Manisa Syahrini sesamangken ampon ajuel rojek sumen. Tak leso banyiba aselah deh terus ba. Karena manabi ta Eberik aing guleh rasana korang. Alias nyar ngalanyar. tapes kapina tergantung selera. Carana AGB Aing guleh. cokok ngalak aing sacanteng. Pas kalkal ben gule pasir 2 kilo. Tape Mana bigik anyar ajuel. maka Nya benyak AGB guleh. Kong manabi AGB ye guleh sampek 2 drum tak apon-apa. karena manabi akare alias ta eabik ta kerah rosa kalaguna. Lanjut. Siap agi susu. Baru lihat. Susu kayak gitu. Karena torkadeng Oreng bedeh seminta susu. Lanjut pole. Siap agi plastik okoran dubeles kale pak lekor setebel. karena oreng LS degan bedeh seegi be mule. Makletanya benyak caca mayu langsung praktek. lah. Panika sepaleng penting. Edelem nyuwet degan acem-macem. Degan situng bisa dedi telok porsi. Bisa empak porsi alias empak gelas. Tergantung tempat penjualan. Manabi Ajuel neng kotang-kotang rajeh. maaf. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Kota-kota raja akadije Marta Kenreng Lambek Jakarta. Biasana sakonik okoran degana. Sepaleng terakhir. Bab penjualan. Biasanya setong porsi atau situng gelas rajeh juel belung Rp1.000. Manabi campur susu sapolo ebu. Namun penjualan Panika tak mengikat. Tergantung wilayah masing-masing. Jelasaki kaule Panika penjualan neng alun-alun Sidoarjo. Sedang harga kulakan degan belung Rp1.000 per biji. Lanjut. Carana naningi. Gelas esek es kristal sampek sapa oroh gelas. Tambei dengan seampon las arek kerok 2 sendok atau telok sendok. Paseleni Aing degan sampek penuh. manabi campur susu maka aing Degana Jack langsung papenuh makleta banjir. Kepala Desa Ngancar, Sarni menjelaskan, pihaknya bersama pemuda desa Saampona bla bla blagik puruh. Sabeluna amulae usaha Jack kalopae berdoa pada Yang Maha Kuasa kemudian arasae ben bes ngabes oreng selabiasa ajuel es degan. Kaanggui ekalak elmuna. Mereka ini jelek. Gula 3 sendok aja. 3 sendok. Mantap. Biar manis, semanis orangnya. Aku tak marah sendoknya. Nah, ini nih.
murni air. Murni air berat. Bukan campuran. Pakai sedotan. Dodok. Dodok, guys. Bobo, aku bobo. Perang sana apa nih? Dubolo. Ah. Hindi maliano. Oh iya Pak, nggak usah susu ya? Nggak ada susunya lah. Berapa ya? Tolong, Kono. 10. Berapa Pak? Nampak. Dudu. Ngireng subscribe agi tretan. Makle channel panika. Atambe ngak marangak. Karena manabi ampon loyo. Repot sae paonga ah. Kontona akadi panika. Dia